Utasema nilikuwa kijana, sasa ni mzee. Sijawahi ona mwenye haki ameachwa mimi, wala watoto wake kuombaomba mkate barabarani. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake, si kama wanadamu. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake, si kama wanadamu. Akiongea Yesu ameongea, akiahidi Baba ameahidi na ujasiri, na atatenda kwa wakati wake yeye. Ninamuita Bwana wa amani, ninamuita Mfalme wa amani, Baba. Ndiyo maana ninaimba kwa sababu ya amani yake. Ni uwezo gani unaomshinda Yesu? Uwezo gani wewe ni mwema. Akiongea Yesu ameongea, akiahidi Baba ameahidi na ujasiri, na atatenda kwa wakati wake yeye. Ninamuita Bwana wa amani, ninamuita Mfalme wa amani, Baba. Ndiyo maana ninaimba kwa sababu ya amani yake. Ni uwezo gani unaomshinda Yesu? Uwezo gani